Leto je vreme kada se više čita, što važi i za mališane. Uz knjigu se raste i sazreva, ali kakva im se literatura nudi? Koje knjige i za koji uzrast objavljuju domaće izdavačke kuće? Sa nama su, ja ću sad početi od ženskog dela gostiju, dakle neću početi od Dejane, nego od Gordane Knežević-Orlić iz izdavačke kuće Klet. Sa nama je i Tanja Vučković iz izdavačke kuće Laguna i Dejan Begović iz Kreativnog centra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro. Ja sam ovih dana nešto obilazila knjižare, imam klinca od 7 godina i tražila sam tu literaturu za dete od 7 do 10 godina. To je onaj rani uvod u čitanje. Nisam našla veliki izbor. Šta sam sve propustila? To ćete sad vidjeti mi kažete od vaših izdanja i da li takve knjige uopšte ima na tržištu. Dakle, Dejana, ajmo od vas, pošto ste poslednji bili najavljeni. Šta vi imate za taj uzrast? Evo, odmah da vam kažem, niste bili na pravom mestu. Trebalo je dodati u klub knjižaru Kreativnog centra ovde u Tržnom centru. Ja znam da vi imate taj izdanje, dobro. I tamo imate sve što možete da, što je Kreativni centar objavljivao, ima čak i knjiga drugih izdavača. Mi imamo jako puno literature za taj uzrast i smo nekako u ovih 28 godina od kad postojimo rasli od predškolskog uzrasta preko osnovne škole pa prema literaturi za odrasle. Kreativnom centru sve znamo, samo mi recite za to izdanje. Ja sam izdvojio za ovo jutro dva serijala koje imamo, to su... To je i preporuka roditeljima koji ovih dana kupuju knjige za deci, ide se na odmore, ovo je vreme čitanja. Hajde da čitamo i od čitanja se raste. Hajde da čitamo su kratki zbirke priča, bogato ilustrovane sa vrlo atraktivnim korisama, to su nekakve preduslovi inače za male čitače koji će ih privući da čitaju. Teme su savremene, to su priče svakodnevnog života. Autori su Dejan Aleksić i Vesna Aleksić, dva autora kod koji su kod nas objavljivali puno knjiga i to je nešto što zaista može da osnaži malog čitaoca da se sam upusti u avanturu čitanja i da krene da se osnažuje u tom smislu. Mada, odmah da kažem, tu nema pravila. Mislim, treba gledati u dete. Roditelj mora to stalno da ima na umu. Neka deca u 6. ili 7. godini mogu da pročitaju određeni obim teksta. Neka mogu više, neka mogu manje. Moramo se prilagođavati deci. Moramo ići u susret njihovim interesovanjima. Znači, ako neko dete hoće i može da se uhvati sa obimnim romanom u 7. i 8. godini, zašto da ne? Treba mu to omogućiti. To je njegova prirodna radoznalost. Dobro, ali ja pretpostavljam da za ovaj uzrast mi zapravo tražimo nešto između slikovnica i kratkih formi romana, mislim. Toga čini mi se da nedostaje na tržištu. Znači, imamo jedno, imamo drugo, ali ovo nešto između. Vi ste sada slučaj koji je nešto malo drugačiji. Ovih dana ste raspisali konkurs. Kakav? To je za onaj nešto stariji uzrast. Vratit ćemo se još. Baš sad ste me podsjetili kada govorite o ovome da nešto između slikovnice i romana. Izdavačka kuća Klet ima zaistinsku srpsku bajku koja je stvarno, mislim, biblija i za decu i za roditelje. I još jednu seriju Jovana Reboja, autorka, to su Nemanjići i Srpske princeze, to su upravo ilustrovane bajke. Dakle, to je nešto što jeste primjereno tom najmlađem uzrastu. Mi kao obrazovni izdavač se uglavnom trudimo, do sada smo radili ona izdanja koja imaju veze i sa edukacijom. Tako da deca malo uče o istoriji, uče da čitaju, da prepoznaju neke kvalitete. Kada govorimo o konkursu, čitalački maraton je akcija posvećena pre svega promovisanju čitanja. Dakle, to je ono što mi se čini da nam malo nedostaje. Imamo po medijima svašta, ali nemamo puno razgovora. Ne nedostaje malo, verujte mi. Ja sam fina, pa sam to nekako tako rekla. Dakle, čitalački maraton je akcija koja je počela pre 2 meseca. Objavljen je konkurs za neobjavljeni roman. Znači, roman u rukopisu. Roman u rukopisu. Dakle, svi autori, bez obzira na godine i na dosadašnju karijeru, mogu da pošalju i da konkurišu. Stručni žiri bira 5 romana, a tih 5 romana zatim ide u ruke glavnom žiriju koji čini više od 100 nastavnika srpskog jezika. I to je ono što je, ja mislim, najvažnije, jer bi trebalo da nastavnici najbolje poznaju decu sa kojim rade i da znaju šta prolazi. Upravo to. Oni će, dakle, odabrati koji je taj najbolji od 5. Svih 5 romana će biti objavljeno i u školama će biti formirani, naravno tamo gde nastavnici budu želi da se aktiviraju, čitalački klubovi. Mi ćemo im pomoći u načinu na koji će se voditi ti ideje, da se odredi, da u stvari organizuju bar 5 čitalačkih klubova. Na kraju ćemo u stvari pitati decu šta je po njihovom... To ima jednu zapravo edukativnu sve vreme crtu. Jeste, ali to je istovremeno i pomoć našim piscima, autorima, da vidimo oni koji možda još se nisu osmeli ili ohrabrili, uspeli da stupe u kontakt s izdavačima,
zanima nas šta pišu. Da, Tamara, vi takođe imate akciju, zove se Najčudnije knjige na svetu. Najčudnije knjiga na svetu, konkurs koji smo otpočeli ove godine, završili ga u aprilu mesecu. Skoro 2000 dece se odazvalo na ovaj konkurs. Ideja je da objavimo literarne radove i likovne radove, upravo za uzrast između 7 i 10 godina. Deca su zaista bila inspirisana, dobili smo fantastične tekstove, fantastične ilustracije. Recimo, jedan je glasio knjiga iz koje slova beže. To je prilika za mališane da osete šta znači biti pisac, šta znači biti stvaralac, ilustrator, jer se među njima nalaze naši budući pisci koji će pisati za decu. Svi oni će dobiti knjigu zapravo koju ćemo promovisati na sajmu knjiga ove godine, koja će se tako i zvati Najčudnija knjiga na svetu, a sadržat će najbolje ilustracije i najbolje tekstove koje su napisala deca. Šta je vaš utisak? Šta taj uzrast od 7 do 10 godina, taj najraniji samostalno čitalački uzrast, zapravo interesuje? Koja vrsta tema tu decu interesuje? Da li su to junaci, heroji, bajke, nešto iz svakodnevnog života, nešto što je funkcionalno važno za svakodnevno življenje? Ja mislim da deca tog uzrasta još uvek nemaju dovoljno razvijen svoj književni ukus i da je na roditeljima i dalje ozbiljan i odgovoran zadatak da ih privole knjizi i čitanju. Ne treba čekati na školu, ne treba se uzdati u vrtić. Kada se dobra navika čitanja stekne u detinjstvu, ona ostaje za čitav život. Ja bih podelila recimo književnost za decu koja apsolutno treba da zadovolji najviše i estetske književne standarde u lepu književnost gde čitamo razne bajke. Mi smo nedavno objavili Srpske narodne bajke, knjigu koja je, rekla bih, falila na našem tržištu, jer kao da više poznajemo bajke braće Grim. Ovaj drugi deo je edukativna književnost. Ovo čemu je pričala Gordana. Tako je, književnost uz koju deca uče, razvijaju motoriku, lepe sličice, povezuju, rešavaju zadatke i to je nešto što ide jedno s drugim i naročito je pogodno za uzrast o kome govorite. Dene, recite mi vi vaše iskustva, šta traže klinici od 70 godina? Naše iskustva su slična kao i drugih izdavača, znači to su ti najmanji čitači, uglavnom vole priču o životinjama, priču o strašnim junacima i junakinjama, putovanja u svemir, a izdvaja se posebno jedna kategorija u izdavaštvu enciklopedije, ilustrovane enciklopedije specijalno, oni to jako vole, jer to je prirodno, radoznalost je na tom uzrastu velika i mi imamo puno od Larusovih enciklopedija preko domaćih ilustrovanih rečnika, znači gomilu literature koja njima u stvari pomaže da vrlo lako uđu i izađu iz knjige. To je dosta važno, inače, kod tog uzrasta, da je to tekst koji im omogućava da vladaju njime, a ne da ih tekst preoptereti, da se izgubi ili onda da im padne volja ili tako dalje. Znači, kroz enciklopedije se puno toga može naučiti. Knjige o zanimanjima, na primjer, šta ću biti kad porastem i tako dalje. Smem da dodam, oprostite, novo vreme traži novi pristup književnosti za decu i upravo različita vrsta satisfakcije, različiti načini knjige sada potpuno drugačije izgledaju. Razumete, mi imamo mozgalice sa karticama uz koje deca uče. To sam videla. Samo mi još na kraju recite, šta biste preporučili da klinci, odnosno roditelji, ponesu sa decom ovog leta na... Ako govorimo o našoj, zaistinski srpska bajka je stvarno nešto što... To je malo nezgodno zato što je veliki format. Dobro, onda su to Jovana Rebo i bajke o princezama i Nemanjićima, izuzetne edicije. Da. Dejane? Mi smo spremili 4 paketića za prvake, drugake, trećake i četvrtake i to može da se pogleda na našem internetu, može u našoj knjiži da se potraži. To su dva kratka romana ili zbirke priča plus jedna radna slikovnica koja je namenjena, odnosno radna sveska i to je nešto što je paket sa vrlo povoljnom cenom ispod 1000 dinara što može lepo da se iskoristi. Samo sam pitala za naslov, Ja bih recimo preporučila Hajduk u Beogradu, knjiga uz koju sam ja počela da čitam, a koju zahvaljujući Laguni ponovo donosimo novim generacijama, da se setimo kako je nekad bilo biti dete bez svih digitalnih pomagala i recimo knjigu Uroša Petrovića, Zagonetne priče. Da, to baš vole, to sam primetila. To jako vole i Uroš Petrović ima jedan fantastičan način komunikacije sa decom. Hvala vam mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Vidimo se ovo.